ukuthi education indlela okufundwa ngayo manje nendlela okwakufundwa ngayo kudala mhlawumbe lukhona yini ushintsho mhlawumbe sinokubona ezinkundleni zokuxhumana mhlawumbe kuye kube khona abanokukhomenta mhlawumbe bethi selungaqala nje ukufunda ngaqala ka grade 1 befundiswa abacada yabo into efana nalezo mhlawumbe ngaqhubeka ngafunda bangidwebisa amafu bangidwebisa amaxoxo bangidwebisa amadiye angisizakala amadiye manje wanginamali yabo because mawuzothi uyabheka izinto abayifunde emumva mase befike bazithi bayiyeke beyifundelani kanti kahle izikolo ziphethe ibasic yempilo basic izinto ezenzeka lapha ezikoleni bathola itheory ihambisana ne-skills ihambisana no-creative kahle le theory iphethe konke mayise university uqhubeka nayo itheory abesenza no-practical njengoba kukhona nama-laboratory ema-university. Singaphinda futhi siyithande imbone esiwababukeli ukuthi bona ngokwabo mhlawumbe babona ukuthi iziphi izinto kumele kube ukuthi ziba noshintsho kuze ukwazi ukuthi kube nezinto mhlawumbe ekwazi ukuthi iqhubekisele phambili isizwe sakithi.